Governo celebra Loron Mundial Joventude tinangne ho atividade Marsa Saudavel. Nebe hahu ia Palácio Presidencial Oing to campo futebol Lesidere Deli. Atividade Marsa Saudavel ne realiza iha Loron quinta-feira, Loron sanulu fulan Agosto tinangne, nebe hahu si Palácio Presidencial Aitara Claran to campo futebol Lesidere. Diretor-Geral Ministério Joventude, Desporto, Arte e Cultura, David Tomás de Deus informa celebração Loron Mundial Joventude, tinangne ho tema habilidade ecológica va Joventude. David Hateteng, Timor-Leste declara ona sai membro ASEAN, badala atus ida sanulu resin rua, no iha commitmento bot, celebra Loron Mundial va Joventude. Celebração idane, ho intenção hakarak hasae joven sirania conhecimento no habilidade, ho di contribui va nação Timor-Leste. Claro, uno trae su tiempo, unas vidas para las vidas y no vidas. Movimento Botnos, ato celebra a comemora Loron Mundial da Juventude, no movimento claro que não é de Rússia, nem de eventual. E na Nidane, isso chamou tudo para parceiro Sira, da UNFPA, e da organiza a comemoração do Loron Mundial da Juventude. Kalau ini promosi sesuai kewajiban. Kami semua juga. Então, o tema relacionamento mais social. Para você tocar que a habilidade de governo e a desenvolvimento sustentável. Jadi o tema ini kita mutu elabora programa buat kita satu hal yang ambil semua. So ini halo dari seminário, hoje halo Marsa Saudavel, pelo prática dari concerto de música, dari doação. Nunemos representante UNFPA e a Timor-Leste, Presia Arifin Cabo Hateten. UNFPA hanesan agência ONU, neve serviço ba área joventudinian, considera importante tebes, atu encoraja joven sira. So the United Nations Population Fund has its primary mandate on sexual and reproductive health, but our mandate also is about youth development. So it's not only the sexual and reproductive health of the youth, but also youth empowerment, skills for employment and employability, and also participation in the society. Why it's important for us to celebrate the International Youth Day, particularly in Timor-Leste, it's because right now we have 289,992 youths from 15 to 24. That is 21.7% of the population. And out of that number, UNFPA is concerned that 36,000 are illiterate. It means 36,000 of our youth do not know how to read or write. And only about 110,000 have attended education. So we still have a lot of youth who are left behind, who are not, they don't have work, they don't have any skills. And every year, it's an interesting fact, every year, out of the 30,000 youth that enter the age of 15, around only 12,000 enter tertiary education. It means only 12,000 enter the university, and 18,000 don't know what to do. They neither go to school nor to work. So UNFPA is asking for everyone's cooperation and support, that we have to support our youth, that they are productive parts, they could become a productive component of our society. Nia informa, iha Timor-Leste joven rihun tolunulu maka gradua husi ensino sekundaria, kada tinang no husi rihun tolunulu ne. Rihun sanulu resin rua maka consegue continua to universidade, enquanto rihun sanulu resin walu la iha futuro. Reportagem Celestinha Falo, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emma Hoto. Atu atena informação atual diagliu, kita halua. Hanehan botão subscribe, like, halo comentário, no faz botão ba media social Hoto.